October ni som paruk inrin ni ania INP Mizo Channel clear tu te hun thain chan theu kan be sei tuntum chu India le China inkar te po telin international politics lam hoi kan han ti chuak le ta a clear tu te na top thlengin min clear sak le don nia China le Bhutan in inrem na an siama India a inral ring ngal ta hle mai October ni som pali khan Bhutan le China chuan Memorandum of Understanding MOU anziak taruk maya heian India abara khai hle ni rampani te hian 3-step roadmap siamin ramri buai na te chin fel antum dona hethil hian India atiral khel hlea line of actual control LAC lampo boru gari pha hle ni inan soi Bhutan le China inrem na siam thu hi kan reve ti en External Affairs Ministry thupuang tu Arindam Bakchi chuan chanchin bumi te ma a asoyani China le Bhutan hian kumsang khatzako somriat le pali atang to khan ramri buai thuwa hian in biakna an local pui to thina mase omzia ala omhlei theilo tuntuma anin remna ero hi chu India hian ngai mo hlea India du dan tak chuan China le Bhutan ramri buai na hi la om reng se India then omram te hian India thazar ronbel se ti hi adu dan ni om takani Bhutan Foreign Minister Tandi Dorji le China Assistant Foreign Minister Wu Jianghao ten rampani inrem na thuthlung hi anziaka India rama China Ambassador Sun Weidong le India rama Bhutan Ambassador Major General Vetsop Namgyel tepo hlimthla manginan telve nge ni engwanga India rama an ambassador te hi teltir kher ngen ni ti hi zona om thei takania India poina ngai thutak pha hle ne na lang kumsang ni le som pasari zun thla a Bhutan ram doklam muna India le China sipai te ni som sari le pathum zet anin ma chon kha kan la hrevek ome khami boina kha ngai tu chuan tuna Bhutan chet dan hi adem om hle renga India thinarim viau po hi adem om khan lovani China chuan Bhutan nena anin rem na bo chhia in doklam Bhutan rama kongpui asiala hei hi India chuan ngai theilovin Bhutan ram hum himnan China PLA te chu an kong siam ti top turin anora doklam boina achuak ta ni kha India sarkar chuan China PLA kutatanga Bhutan zalen tira du'a mase Bhutan chuan India phatsan ta zokin boina lalpa China chu inrem na siam pui ta hlo zokani China hian Bhutan khopui thimphuwa embassy nei lova Bhutan le China inzom na hi India rama an palai ten mo an phur deuh chotani Bhutan le China inrem na hi kimchang taka puanzar ala nilova India chuan riat tumina bei me kani Bhutan hi India lakata atlan bawani ngat chuan line of actual control LAC lam ven him na hi hei hian ngong thui hle don ne na langa chuwangin indo na em chula chuak ri lo ma se India chu aral khel ti ta der mai Pakistan le China inzom na anging tana kanan soi lenge Pakistan in China abel chan pakhat chu ral thuam leina tur adu wang kan ti thei mai ome China ral thuam siam te hi amana tlom theya ramre thei Pakistan te angtan chuan athat mel viau rengani United States semo Israel siam ral thuam emo mantau tak takalei ai chuan China product hi Pakistan chuan athlang ta zoka ma se hetiang ngai dana nei hi adik lovani ti ammu fia tan ta der mai kumnga em po an la inzui lova China chunga Pakistan a lom lo ru tan ta hle ni in Economic Times chuan azia kani han soile thini la Donald Trump hun lai khan Pakistan chuan ko mo bolin atitaw zongin ma ala a mangai tu der China abela China thazar noya Pakistan chu athang viu tura ngai khania chuti lain China ral thuaman leite chuan be se ya phalo na satamaya khol lam thila harsat na omin China company te hian
servicing le maintenance lam an uk sak du lo ni in Pakistan lam chuan an soita tlat maya China thil siama in ngat Pakistan tan alu hai thlak viau to veang Pakistan ziak tular pakhat Al Mayadin Nisar Ahmed huzia katanga thilom dan hantar langila Kumbul lam khan Pakistan chuan drone pathum la ya lele a Chengdu Aircraft Industry Group of China in a design ni in a khal chuak tu hi China National Aerotechnology Import and Export Cooperation CATIC ani Pakistan Air Force PAF chuan sang ni le som ni le pakhat January khanan mangtran ta ani Pakistan chuan Unmanned Combat Aerial Vehicles UCAV Winglung 2 alai tel boka mase Pakistan Air Force in an lak lu nu reilo te ya a chengal der maya mantlak lovina omzuyane Pakistan reporter Amader Somoy po in China drone awanga Pakistan Air Force in harsat na anto mek hi report asiam ve nge China company CATIC hian engineer tha antir du lova spare parts tha pon pe theilo ni in an soya Pakistan official te chuan China company chu mechanic le engineer thiam zok tir turin an ngen hialani China siam unmanned drone te boina ber chu electro optical atanga nitrogen leak wangani tin chhun le zana man thei tura camera an fu te po man tlak an ni meu lo UAV fuel pump po chiang kuang lova athak na tura parts an thon po ain mil theilo ti ani drone a thwa don hian satcom antenna hi apoimo hleya China drone te hi an thok chuak thei rama satcom antenna te eroin na an thok tha thei talo ani China drone a hian technology changkang tak an pai pon tir ve ngei maya ma sian thiam na ina tlin lo nge Pakistan Air Force ten an thredon chuang lo an ti wanga na thok thei lo turan pezok nge riat thiam har hle maya van boru ka thlok chi rima hi chuan radar hi an poimo khopa an nun na ati thei hi alang chu ma se China drone eroin high performance synthetic aperture radar SAR apai pon chu amita meng thei ta tlat lo maya Pakistan Air Force lamin ahman danan thiam tok lo wange mani hetiang em a chiat na tam hi awoi om lo hial zokani ziak to pakhat BD Pratidin in atarlan danin China military product an leite wang hian Pakistan Air Force chu boina chhum puikara an ommek ni in asoya China thil siam rin tla kani lo zia an chiang ta hle ni na zia kani China ral thuam te hi ahman na tura an base lam atin zon lo hleya lak lu ani tang khan asiam thatna an la thok charani hetiang te noi kara hian Pakistan Air Force chuan China company in a thara an thak sak vekan phuta ma se China sarkar mo official te atangemo in chan na eng man la dong lova engineer thiam tak ngel pon tir du lovani Pakistan Air Force lam chuan China product label hi an du to don lo ti achianga ma se an Prime Minister Imran Khan thui roi sarkar hian China lo chulal dangan om chuang lo ati lui tlat mai thei boka kan en zelang chu Vladimir Putin chuan Taliban sarkar pom thua man mo angai lo thua soita nimin October ni som panga khan Russian President Vladimir Putin chuan Afghanistan ram chungchang angai dana soi chuaka sarkar thar anga Taliban te pom chu thilman mo thak ani lo ti chu ka tul lo ati ani Soviet Union noya lo om to thin ram ruai tu tenen video conference nei in hunan manga heta hian Putin chuan Afghanistan ram chungchang hi soya sarkar lai lok siam tu Taliban te hian Afghan society pum pui an huap zolova ma seram in rel bol na thazok siam tumin election nei an tum mero hi chu thilom om takani ati Taliban sarkar recognition nei tur hi man mo angai lova an sarkar thunei tu tenen kanin beze langa Russia te United States te China le Pakistan ten
in ron plan na kan nei anga yani atibok Moscow chuan Taliban le pol sang in biak na ami khwal dona he in biak na hi Moscow format tia kawani Afghanistan drama Russia palai Zamir Kabulov chuan Taliban te po antel ngei tur thu apuang tabok Moscow format a hian Afghanistan drama human rights le humanitarian aid lam din mun an soi howanga Russia hian khovel ram ten Taliban sarkaran pompui theinan khovel mu amoyin hetiang malak na hi akal pui ni na lang Moscow format a hian US China le Pakistan palai te po antelang Taliban thomari ka Afghanistan rampum op mai thei din muna an om khan khovel sarkar tam tak chuan Kabul an embassy te an la chuak rum mai khania Russia eroin a embassy a khar du chuang hleilova Taliban in thune na an lak vele ador ngal ta zoka embassy an hong reng tamayani Russia hian khovel thuna na tum vehle maya kar le pokhian Tajikistan rama ex-Soviet drum ten military exercise an nei dona sipai sanga la yan tel don ni nan soi ole tuntuma international politics lam kanan ti chua thei chu khati zong khania thlir tu tenin lo bengwar phale ngei kan beisaya zanlama Myanmar news ti chua le kan tumanga min lo thlir sak le theu don nia